Okwa babiem sada se edo Badwam TV Badwam so omre no wada jenti abribia no yada wase papa pa da munyina se bako health tips no Mr. Otie ni ye mfansa nhye ho na de ohurani no a kama de ohia ni nsuo fa bibi nkɔhye ho enka se tight bia because wa umore na ko wagina ne kuye na de banku ni makodum ne ade nyina ehye ho mfufuo ni nkatekwan ni abe ni nyina na de hye ase ho bebi infection susu you hear yensuo medofo fa hunsa nhye ho ni white bia sometimes the oho ni bi no doctor aka say boa ase ho ti mesro nyame hye wa bibia kama fa nsuo na hohorani ho kama infection ho asem ne yaken to free endpoint homeopathic clinic yare ye ka ho ase on beboa 0244 867068 0244 867068 yare ni yare bia stroke num ni ade sei yekoho a obeboa ye ochena breko no anso adaroma no akan ho ya to ayen komo so 5 minutes yenche mame koso na benka say Franco Trading Enterprise phones papa fiedie ene ho ti wo perfume bia to de a medofo ene Franco Trading Enterprise enkodi ensaoso phones be na open Nokia, Samsung, iPhone, smart TV, tabletop fridges, Franco air condition, CCTV cameras, nina Franco Trading Enterprise it will be. Yenko hoye yenko DCCA. Franco number ni 0246 422338 0246 422338 and 0555 939311 0555 939311. Now on the Franco Trading Enterprise phones papa fie eno akasa amenchia me boss PK no pay me chia why da se pa untene no me ade PK onyame onyo kese na me boss ba ko pe na to ata engineer na no pay me chia o so je bre na o hwe nyame onhira no onyo kese na ato ata engineer on the addition na no chira de no mark bi na ya de o me pesa spirit bi ama me director Sarah so be pe enwoma be pe enwoma de onima na nyom to uma no books esi ya obeda Sarah yesa na atwata esua de grace na be ba so na that Tony fache mo ate Mr. Anthony Opan fache me so nka che bi pe erade kai me na mafro amenyo kese de edu so de nyame adom 18th November erade na hu ye mobo enti na no dam te sab mapokuo sin kotodwe na me say de gusi ti na ne no ba de na mama abna be hu no wa hwede ekoso no kotodwe ene ye boy ba ku yi sports guy so togo so den ai man utie mi a sibra na banwi a wa hwe no kotodwe no do mu akwabe my old doctor preocupe fache na bibi abokode yankofo adom na doctor banso no ho ye nyame adom na say mama client mi no ho mama kotodwe ai man de abrampo de on the wait na ye nsa nti o yes say friend say ai man ebi o mi fie also ai man no me fiera enso ne ba ai man so ai honestly ai man de mate kotodwe just o togo so den onkafra na iwe pe my ni so so bo man wada wo ma nti ye kan say the na say ndompenu a oh yes nti BAAH HERBAL hospital yo em fine chi akase ma hwefo ne adofo na wa ni say BAAH HERBAL hospital ye free tititi a yenimu ye ni na no yenimi say eba no dompe ho adwuma de a ade a BAAH HERBAL hospital ujai ho na kopi mu ba bi foforo de a na say enema minu o ha ho na wasa say usika na mo mo pe ba bi a obenya solution o pe ba bi a sa dompe mu ha na ayetete no o pe ba bi a sa o ha na wo ni pe de no e be firu so akokra de a won santen ka bi de a ba bi ba ko pe ene ye kamfo e de ama BAAH HERBAL hospital na ne wan nyina ne se amanfo e ba bi mo BAAH HERBAL hospital ni na no obi okra na anya bi a e kase bi e be kan no ha no huyo na emum ne nua bi na se na danfo bi oba ho e na oba benya ayarhe enti okọ ofi no kodi ye ho adanse e kire nua ne se sa banfo no okoho nko ade a e se okutuje ha wi na se odompe mu ha ya titi wi unya free hope ade asade no
Bruni say a friend say 10 of the past and baby crowd. And in tea and a BAAH HERBAL hospital. Ode oyade bi aba bi pi mo ho no ma baby yare na last stop itu ase krakra e di free ni pede no ma wa unya ekire ha bia ayade ende obo no tofa obi be so wura mu yie o kan no penkura nyina aka ho na mpenko ana no mpe be sa bu pen ya mutime kire ana ya dro ne ye no na bibi atumi akama no ekire no na afi other conditions bi na nu obi a mu wa eboaye na odi ato so. Okay. Enkwada kan obi biara ne dompe ho atochima de BAAH HERBAL hospital. Okay. Sebia akwanhia no wanya na odompe mu abuo. Ana sebia odwumadi a odi nyina e ball. Ana okobo ana mpose wo ho ana se u ma me kwatenetene me ho. Ohwe na uhiri e wansi na onan no at first ana se atwafa ho. Eno sa dislocation e ade hadwe hi pa se baby o se dompe ne hye no e free ho no mo na ekokopi ba bi foforo no wanya ne a wo hunim de amfa nhya ma wa bo nse e de ha ba bi pie mo sa ba bi kro na onya problem no e betra o so sa kopem e bra obinya solution na solution nso de a BAAH HERBAL hospital asio anampo se bia wa wo akoda foforo na e kan say obi bi friend say cerebral palsy unse e ya e mo omwea ehun eyeden na chese ne no mpiri mu ayeden enya de emu yemra unse no mpiri so ye obabi a ebi asisi a eho no etimi ema otimi ye movement etimi tene na etimi bi straight to nine ni da no ade ase ba na se wo de no how eba ho na se emu yeden na ontimi enflex ne se na wo senka etimi ekoba na wada wani ere akire mo BAAH HERBAL hospital sa kwada no mo sa how ni na no BAAH HERBAL hospital ne de omba be pi afenso bi wo no mo a obunse onyi na 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 emu abi utimi fam kra pi the friends Ebolex divido o de na ba pi mo BAAH HERBAL hospital a e betenete ni na ade ama no se na be ya ebeboa na ohwe na ojai ema ade na enyi a na se ochina bi do ba me ya ho adwuma ho adwuma ebe ha adwen kakra na emum ne sisie ya wo ho edmanimu ye na no atu anamo aba pi mo BAAH HERBAL hospital na yetimi aye ade ama ho na obisa asem bi se dompemu ya de no drubi aye no mana dabi BAAH HERBAL hospital kwan ye fa so ye de sa dompemu ya de no ahaban bibidru no abo ade na kasa ede domu na kane no nanka ebia ona mubu ada yakobu abo bi so de enti ye hwe ono ye hwe ono abo ade ti se abo ane na be yi dia it means also de be yi se enyi yi a da bi so de yi na mum sa de ni na ni hobim na mum abo ade na kasa ne nimdie ne bibidro de adomo yen na ma ye hu nimdie se bia dompemu hawo sei ekoso ni pedie ma we na ye de yeden edi sia no ene nti ba bepi mo BAAH HERBAL hospital na o dompemu hawa enye se ye ma bibi amo anum na emum no haba na ye de to sa ba bi kro na ohawo na ebae no eno abesan akaisi ni ede ama ene nti se bia dompe na emu abu ana se dislocation ni bia o de bra bepi mu e BAAH HERBAL hospital asio ade a yade apibidru ene besa yade ama ase engina na asubim avenso yade bia e woni pedie no a efruti bepemo na ase wo de achia ko ba bia hodo nyina nanso e kiro se sa yade e hawo die enya de anu yi wo ho anampo se wakwa kopi mo ba bia ma wa we still sika wa we still time ho nanso unhu yade no pomasi bra BAAH HERBAL hospital ene so ba bepi mu yade ka candidate se amamfo e ba bepi mu ho nyina obi biara ni wa ba bepi mu BAAH HERBAL hospital a wafri ase ho akwa wanya solution ene de nyankopon ere ache e wo sa kwan no so ene nti ene wane se wo benya gidi no atu anamo aba bipim e wo BAAH HERBAL hospital ase yo yade bi e help bia eri kan yade no edoso e wo nipade enu na ne ya wonim se e hawo ne ya wonim se ode anante a unya ano adru BAAH HERBAL hospital ase yo ebi nso anasa yade eno ena ma se wanya wheelchair na se wanya crutches a untimi enante nko ba bia oso ko untimi ntwa na mo enko ba bia oso ko a BAAH HERBAL hospital ena oso ba bi mu enam se eho ene ba bia ba bi pia sa wheelchair li ana so crutches a eboa wo ema anante no obeje di na de egu ho na wasan agina na so bi mu anante ene nti ene ho akwa hia se oso ba bi mu e BAAH HERBAL hospital ase se bi nso a na enjoy ya de a friend is stroke bi ana aka wato mpem oni pedua ni na ena hojo adjojo anase ni pedua na efa ena sa enjoy ya de anase stroke ya de aka BAAH HERBAL hospital ase enam se ho ene ba bia
yɛde abibiduru ɛbɛsan asaw yade ama wagina wo naso bi mu ama wo rempo afise abribi atwa mu no na saa yade a yɛfrɛ no sɛ stroke mpo ɛtetew anampo sɛ saa yade a na yɛfrɛ no sɛ stroke no ɛwɔ onipadua mu ɛne nti hyɛ no so sɛ obenya gidie no waba bi pie mu ɛwɔ BAAH HERBAL Hospital aseɛ brɛko a yade bi ɛtetew brɛko a wokɔ ɔhaw bi mu brɛko a yade bi ɛdokoro wɔ na wode akyia wanonom krofo bi aduro nanso oyi di sɛ saa yade die anhwa and one day we cool and yes and it's here the GD number PM or BAAH HERBAL Hospital as you the idea of a sign edge now subim obi on so na the could be be a friend say cartridge a walk to be ma no and a boama onantia sa no pimi no and ya e betwe ni na waka kopi mu e wo ba bia me a kyerɛ sɛ wo de na ayade a awe free and nti e na anama wote ne sɛ sa cap na eda wokutu yeso no wote sɛ eye dede anase ewoso so no na kyerɛ sɛ edise operation e na bɛboa ama watimi regain wo cartridge ne back a da bi entisa BAAH HERBAL Hospital ɛhɔ enye ba bia e operation na emom no obo ade bi bidro de adom ye no eno an ye beto so ama sa cartridge na yesi awe free ho na this operation e be na sa ba biem no eno e de ahaban e be na san ayeden aba ba pim e wo biem eni nti bra be pim BAAH HERBAL Hospital asio asi o hwe kira kwan enkra ha ene wo na afenso e wo kumase na enkra ha e o ba bia e friend suspenders nti ufa ka ba bia ka so besi wo spinters ba bia friend say 18 junction osi ho pe taxi for ho muludu ka shom say okọ BAAH HERBAL Hospital asio ade am do ba bi pimo ho afenso say kumase ene ne mpotem so a ba bia friend say atonso agugu aban ara sabia ka say na chi wo pe ho na be hu BAAH HERBAL Hospital asio no koko pimo ho se ne be ya de bia adokro ya de bia odi achi a wonya no adro bia no okuku wi mo BAAH HERBAL Hospital asio ho a ya de bibidru ebe saw ya de na e number a de dijuma o asio ho e 0244 988 004 0244 988 004 and I say 0244 083 482 0244 083 482 and into other friend number no so na be ya one embenifo be di nkomo e bia na wo yade e ha wo enyade a e kan ho asem e wa ha enam say yade no doso wa na anim ne a etetewe na emum no wo frɛ a e ho nkyeremu bi a ehia na fata bia no embenifo ene e be twehwe e ho enkomo so no so say BAAH HERBAL Hospital ye ho efiti adwoada ekokopem eda memenda anopa no nson kopem enbre nunum abre na abre bia ba be pi mo ho bia no yade aba beto embenifo a mbehwe ama also yade ye tetew no watimi enya ne pomasi bre afenso yo ba bia eje wo a ohia se e wo se di omoto ne ehwe omo ekopem ebre bia ansa na wo beto ye wo sa akwanya ni na ede ma ema ene emema ene nti no eno ane se ba bi pim e wo BAAH HERBAL Hospital asio de bibidru etu yade ne sinyina ede ama wo I say when the cost of Kumase and Canadian mission and making. Me pachwine. Okay. Pachwine. Okay. So Arabia how ya debia how be. Depending on your real no. Yes. Admission. Oh yes. Unso bi hot mana onon quantity. And it is so cool fear. Ontimi nye sene like yes and there may be emfam on one. And as we also are o try to say we ho no nye se onye se ha. E bia no na kasa no ontimi nye. And no na be ma yare no. Ase intimi to see hu ne saade a na asajase ama say either say obetra ho ne ahwe okopem ebra ho beto ana say wankasa obekofia kwakoto aso ho era senti BAAH HERBAL Hospital na yete won kan fa number no na efrese si de yanka ho asem mpo no wo frɛ wo mo mbeboa won de bibiduro no a o de bi kyerɛw aha sa yenkomra na yeba yebeto so